Panikwana na kanong Presidente Ferdinand Marcos Jr. Naakit at ramdam na rin Pilipino ing meging serbisyo lalam ning kayang liderato at alimu puro sa pangako at paninap. Pakiramdaman tayo iti king report ng Patricia Mamangon. King Episode 2 ning BBM Podcast. Apanin mo na ning news anchor ay Cheryl Cosim. Kaya bay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Naneng Cosim, Marcos Jr. Nung nanong buri na nga lakwan, ustong mayari ni ing kayang termino king 2028. Made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Kapag nasana ka nung PBBM, inge mo pangako o paninap ing malakwan, nunep konkretong pamagbayo king aldodo pami biye-biye darayang Pilipino. King first episode ning BBM Podcast, linatag na mo naman ng Presidente, rin kayang plano na makatutok king mabilis a solusyon kareng aldodo issue, kalupan ng trapiko, pila kareng pampublikong opisina at marakal pangaliwa. Balaos mo naman kaning Cabinet Performance Review, bang siguraduan ing mabilis a serbisyo publiko kareng tao. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.